In this lesson, we are going to talk about a very important topic, and that is used to. سلاف گلی قطابیان. دوی وان دا اگر خود حس کردن ام ده بحثی بابت که گله گرینکین که اوجی بابت used to. This topic is used to describe an activity or a state that happened many times. اف بابت تهتب کارینان گلی قطابیان دم ام کارکی وصفت کن که گلک جارا هاد بیده انجام دان. We have three rules for this topic. ما سه یاسایت هین بوی بابدی. یاسایی که دم ما چه هبت گلی قطابیان subject plus verb to be چد بجی نری بدن که not گل بدن get آنجی got اکش وان هر سکا یعنی verb to be آنجی get آنجی got plus used to plus verb ing plus complement. إذن دوی آسایدا ما آن verb to be هی که وکی هنزان verb to be چه گلی قطابیان ما بدنو که گود بو verb to be یعنی on is on on are on was on were is are was were اکش وان هر پنج کارن هاری کار یعنی جی get یعنی جی got وقتی تدیتن اف اکش وان هر سکا معنی بشتینگه used to و verb ing لازمه بدن. Okay? Used to گل verb ing. For example, I got used to living in Canada in spite of the cold weather. از فعل بویم کل کانادا بجیم سر سقاوی نخوش و صارا. Okay? So very got یا هادی ما گودی همه got هاد بشتینگه used to بدن لازمه دیورا verb ing بدن. Another example, John is used to driving for long hours. جون یه فعل بوی آنکو یه هی بوی کو سواری پاجوتن بو ریکن درش. اوکی؟ فایدن یه بزحمته یه نخوشه بس یه فعل بوی سروی شولی. فایدن وری ما کاری هایی کو ایزه بشتینگه used to driving. Now let's put this example on the board and analyze it. دا وینمونه سر بوردی چیکین و شروع بکن. So, John is used to driving for long hours. فإذا ما قلت يسا إيكي جالي قطابيان دانما verb to be هبدن إذا ما was were يانجي get يانجي got. Okay? إيش وان هرسيكا ما هبدن وبشتينجي هما used to هاد معنوي دويدن ing ور بگردن أو كار بشتينجي. فإذا نوري ما شو هاتيا؟ هذا John يهاتي subject بكرة. Okay? Subject بشتينجي verb to be مادام verb to be هات و بشتینگه used to هات معنوی افکار ویدن verb ing بدن. Okay? Verb ing و اول ویریجی complement. Okay? So John is used to driving for long hours. Rule number 2. یاسا دوی. Subject plus did not plus used to plus infinitive and plus complement. دوی آسایده گلی قطابیان دمی ما did not habitan دیو دا ام دی used to اینین نا used to نخیر بدی و ایدن used to دیتن و بشتینگه infinitive آنکو چاوک لازمه بیدن subject جارکا دی did not بشتینگه used to بشتینگه infinitive فایدن keyword آنکو نشان دوی آسایده did not همه دا did not دید معناوی بشتینگه used to دیتن و infinitive. For example, I didn't used to exercise on regular basis. اس نفر بویمه که اس روزانه تمرین بکم. اوکی راهنانه و تمرین بکم. روزانه. Another example, she didn't used to eat breakfast every morning, but now she does. نفر بویه که روزانه تشتی بخودن سپیدیا بس با نکه یاد خود معناه. اوکی؟ فایدن معناه و تشتک بو بر نکه بند کر بس نکه امید کن. Now let's write one of these examples on the board and analyze it. So I didn't used to exercise on regular basis. اس نفر ویمه که اس راهنانا روزانه بکم. اوکی معنی نکه ازید کم. اوکی الویره ما گویی نشان چیه گلی قطابیان یا سادوه نشان من didn't هر گاوه که ما didn't دید معنی بشتینگی لازمه used to بدن لازمه دیل ویری نبود گلی قطابیا و بشتینگی ویری لازمه چه بدن چاوک آنکو infinitive. Okay? So مادام didn't دید جاره کادی used to دیتن و exercise نشان من یا سادوه didn't و بشتینگی use و همه تا use دید
و برینگ بوشایی هات معنوی didn't لازمه تبدانی فإذا I didn't used to exercise on a regular basis. Rule number 3 یاسا سیه دوی یاسای دگری قطابیان ما چه کارن هاری کار نینن و ما get و got جی نینه اوكي و ما didn't جی نینه طبعا didn't جی اكيد کاری هاری کاره وقتی من subject هبتن بشتینگه رأسن used to تیتن بدویه as چاوی بینم. So the rule is یاسا بشکلیه subject plus used to plus infinitive plus complement. جاره کدی یاسا سیه دم من subject هبت بشتینگه مباشرتا used to بیتن. لو بین subjecti آنکو بکری و used to چه کارن هاری کار نین و هر صا get و got جی نینن. مادام حسایت بدویه کار من سرکی بده چه بده چاوگ و plus complement. For example, I used to live in a village when I was young. از فیر بوم آنجی از هی بوم کو از الجندگی از جیام وقتی از اشتای جهیل آنکو بچیک. اوكي؟ ولی چه هاتیه؟ آی هاتی کو subject pronoun جهناوه بکریه پشتینگی مباشرتا used to هاتی چه کار تاری کار نهاتینه و get و got جی نهاتیه معنوی بدویه او کار پشتینگی دیدن بده چاوک کو live هاتی الوری چاوکه. Another example, Salman used to play football every day. سامان علم بو آنکو فیر بو کو روزانه طبانت کر یعنی اوكي طبابيت كر روجانه معناه انه ك ناكتن اوكي افريجي نفس صحبتي subject هاتي بشتينجي used to مباشرة يا هاتي معناه play لازم بده تشوك. Now let's put it on the board and analyze it. دويا سايجي انكو اكش وان نمونا سر بوردي تشيكين وشروع بكين. So Salman used to play football every day. Okay? ما قلت دائما أبي أساسية. دائما subject هبتن. بيشتينجي مباشرة. شو بيتن؟ used to بيتن. يعني نو بين used to أبي used to. نو بين used to ونو بين subject ده شتشت نهاتنا. يعني كاري هاري كار نهاتيا. أو verb to be is am or was were get و got شي نهاتيا وهرسا didn't شي نهاتيا. مادام أو همي نهاتنا و used to هاد معناه أفكار اللي بشتينجي ديتن دويتن بدا چه؟ بدا چاوك. اوكي أنكو infinitive. بشتينجي أفر very complement يهاتي. اوكي complement. إذن Salman used to play football every day. Now it's time to talk about some user questions. نكدم هاد قال قطابيا كو أم بحثي هندك بسيارة وزاري بكين. يا إيكي. They are not dash the homework by themselves. The options are هل بجارتن أفنا A. Used to doing B. Used to doing C. Do used to and D. Used to do. Now let's write it on the board and analyze it. The web سيارة وزاري سر بوردي تشيكين وشروع بكين. So this is our first wizard question for today. They are not dash the homework by themselves. A. Used to doing. B. Used to doing. C. Do used to and D. Used to do. ما قلتي بو في بابتي طبعا أنا كل سكينة ياساي نشان في بابتي نشان ما تفردانين رستب خدا بس ناف هل بجارتنا دا used to used فإذا الظانم كو أفا يونتا حفتية بابتي used to من سي ياسايتين بو في بابتي با ياساي كي دم من verb to be habited on get on got ياسا دوی دم من didn't habited بشتینگی used to و ياسا سیه دم من چکارن هاری کار و نبن و get و got نا بین subjecti و نا بین used to فإذا ده سکمی که کش ياسا اولیگا ياسا خونه بسم و ده سکمی که کش هل بجارتن دیا درست بدن فإذا از لازم سکمی subject هاتی دی اوه جناوه بکریه subject بشتینگی are not يهاتي are چه گلی قطابیان are وکی برنو کما گوتید گل یاسا verb to be
إذن verb to be هاتي دمي من verb to be هبت قالي قطابيان بشتين قدام شو هبتن داس معنوي يساوي كيه يساوي كيه بيشتمن subject plus verb to be هاتي الفريم verb to be واحتمال ناط جيبتن تكون ناطية هاتي الفريم اوكي plus used to و plus verb ing اوكي اذا افا يساوي كنا كما verb ing ديالها اوكي فاذا داس كمان افا هاتي معناه من used to دفيتن بشتينجي verb ing داس كمان هل بجوتنا قالي قطابيان يا اي use to doing فاذا verb ing هاتي اوكي و to جي هاتي بس الفيري لازم اسخلت نكم دي نهاتيه ما قلتي used to بس تقل بابت تقل يسا دويتن كو بالانجليز ما didn't نهاتيه معناوي يا ايكي يا خلتها بوشي شكو use هاتي نا used B used to doing used to verb ing افا درسته شكو اول فيري verb ing هاتي و used to يا سي do used to افا طبعا اصل داخلته شكو do هاتي do منابتن و used to جي هاتي و verb ing هاتي خلت يا اخيري used to do فيلي طبعا used to يا هاتي بس verb ing هاتي ودي فيها سامن من verb ing دفيتن هيدا نبشي يا خلته طبعا سين used to doing okay so they are not used to doing the homework by themselves او نفر بوينا نعلمتنا كو ابخو واجب خو انكو اركي خوي مال check now let's take another وزاري question though بسيارك وزارية دي جوار بقرين back in grade 10 we didn't dash as much homework as we do now the options are هل بجارتن افنا A used to have B were used to have C used to having and D used to have now let's check this question on the board and analyze it ده في بسياري جدا نسر بوردي وشروع بكين So this is our second wizard question. أفا بسيارة ما وزارية دوية. Back in grade 10, we didn't dash as much homework as we do now. Okay, and these are the options: used to have, were used to have, used to having, and used to have. Okay. طبعا نشان نفرستدا يا ديار نينا ام ديزاين كافا كيش بابتا بلي اگر ام سحكيني هل بجارتنا ام ديزاين كافا بابتا used to am used or used to okay نوكا بشتي مزاني كافا كيش بابتا قلي قطابيا بدفي ام زاين كا كيش ياسايا چونكو بابتا used to من سياسايتين ياساي كده من كارك هاري كارك و verb to be هبتن يعني get got used to بشتينجي VING ياسا to دوي وقت من didn't هبتن بشتينجي used to و infinitive وياسا سي دم من چكارت هاري كار نبن و get و got وما didn't جي نبتن وقت subject بشتينجي باشتن used to تدب كارينا ناس احكي من كامل فيري چهايا back in grade 10 او چنا we didn't تبا subject هاتي subject plus didn't هاتي وقت قال يسا ما قلت شو قوة didn't did معناه أفا يسا دوية أوكي يسا دوية شو بيجتمع subject plus didn't plus used to جبينا كجري قطابية used to نا used يعني بيتا دي منينا بيجتينجي infinitive بيجتينجي complement أوكي بيتا مادام didn't did didn't بديت أبا نشان بوم دياربو كو ياسا دوية didn't ياسا خوني بسا بيجتينجي used to مدفتن قال infinitive أوكي used to و چاوك ده ساكا محل بجارنا أي used to have هذا چاوكي هاتي to هاتي بس الفيري used يا هاتي يعني بيتا دي يا بيفا مادام دي بيفا والفيري من نفتن معناه أفا يا خلتها B were used to have من
كاري هاري كاري وير من نفيدن أوكي وهر هوصا ديجيا هاتيا وديجيا بيفا فإذا أفرستا أنكو أفهل بجارنا يا خلطة سي used to فإذا very used to هاتي معناه درسنا بس بيشتينجي متشد فيتن من infinitive فيتن من تشاوقد فيتن و very تشاوقنا هاتيا أفا verb ing أوكي معناه أفاجي يا خلطة يا دماهي ما هل بجارنا دماهي use to have فإذا very used to هاتي دي بيفانينا وبشتينجي جي تشاوقي هاتي أفا تشاوق أوكي معناه أفا يا درسته دبداي نفري back in grade 10 وقتها من قناغة ده أنقل صفة ده البولا ده we didn't used to have as much homework ما هنت homework نابو هنت أركي مال نابو as we do now وكنوكا معي. Dear students, this was the end of today's lesson. Hopefully I will see you again in the next lesson. قطابين هجا أم كيشنا دمايكا وانا أبرو حتى وانا قدي أم كينا إيك خديت كالهوا بيت.